Reka nongere mbasuze mbifuriza komeza kugira igitondo cyiza abakunzi b'umupira w'amaguru ndetse n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club muri rusange. Mbasuje mbizeza ko meze neza, namwe nizera ko ibintu byose bimeze neza cyane. Uyu munsi tuje kureba hamwe amakuru agezweho, ariko ni amakuru ari muri transferi birumvikana muri ekipe ya APR Football Club. Gusa ni transfer itunguranye yasohotse mu masaha y'umugoroba, nibwo iyi nkuru yari imaze kujya hanze, bavuga ko ekipe ya APR irimo iratagetinga umukinnyi ukomeye cyane uturuka hariya ku mugabane w'Uburayi. Byose twaje tubigarukeho rero, ubwo ni nyuma yuko nari nakubwiye abakinnyi bazava muri ekipe ya APR Football Club, nkaba nkubwira ngo abakinnyi bazagenda babasimbura tuzagenda tubagarukaho. Ariko kano kanya ku nkuru zasohotse mu masaha y'umugoroba, ni transfer ikomeye cyane irimo iravugwa muri ekipe ya APR Football Club n'umukinnyi w'umunyaburayi ugomba ku APR Football Club irimo iratagetinga nkuko igitangazamakuru kigenda kibigarukaho. Turebe ibyo mukinnyi turese ubundi azasimbura nde, byose ni biri kuzamuka mbere ya derby. Ndisara ko rero ibintu byose bikomeje kugenda bibagendera neza mbere ya derby. Mugomba kubanza kumva nayo makuru uko abahagaze nuko ibintu byose biba bimeze. Nitwa Janvier Mukama, cyangwa sabani kimwe cyonyine n'ukanda subscribe ugasharinga ikiganiro nabandi bakagenda baza kureba ikiganiro uko ibintu byose bifashe. Nkubwira ko ubundi nambaze kubangaruka mu bintu byanjye byose, twese turahari turi kumwe, Mercatoire iregereje, ibintu byose tugiye kugenda tubikora neza gatanu kuri gatanu. Uyu ni umumediateri APR Football Club. Rero amakuru hari inyuma yo kubwira abakinnyi ushobora kuzatandukana nabo, harimo abamediateri barimo Baramini Ba, harimo abaroboneka basoje amasezerano n'abandi batandukanye. Ekipe ya APR Football Club yatangiye gutekereza abandi bakinnyi bashya ekipe ishobora kuzasinyisha muri iyi mpeshyi mu rwego rwo kwiyubaka muri rusange. Ni umukinnyi ukomeye cyane ufite agaciro k'amafaranga 100,000, akaba n'umukinnyi w'umunyaburayi ukomoka i Burayi birumvikana, ariko akina ku mugabane wa Afurika. Akomoka i Burayi agakina ku mugabane wa Afurika, ariko akahakina kubera n'ubundi umunyaburayi mwene wabo wahamuzanye. Ubu ni nkuko wakumva urugero tukadufate naho muri Reyo, kumva hari ingingo yaje muri Reyo ariko asinyishije umukinnyi w'umurundi. Kwa kundi nyine umukinnyi umutoza agira umukinnyi, abantu babizi neza, abantu bazi umutoza Carlo Ancelotti uko yarabanye n'umukinnyi witwa Alan w'umunyabrazil. Yamuvanye muri Napoli birangira bakomezanyije muri ekipe ya Everton. Nuko yabimeze, ugasanga abakinnyi nka Mourinho agira abakinnyi be bahuje n'imikinire ye, ugasanga ni ba Marwan Fellaini, mukinnyi wa Mourinho mwiwe yamuzanye no muri Tottenham, mukinnyi wa Jose Mourinho rwose. Abakinnyi bameze nka ba Serge Aurier, abakinnyi bibisuka nibo bakinnyi ba Mourinho agendana. So iki akakanya rero uyu mukinnyi yamanutse muri Afurika azanywe n'umutoza w'iwabo. Uyu ni umunyabulgaria, akaba ari umukinnyi ekipe ya APR Football Club irimo iratagetinga hagati mu kibuga kugira ngo irebe niba yaba yazana uyu mukinnyi. Akaba ari umukinnyi ukiri muto w'imyaka 24 w'umuzungu, nakaratubaho w'umuzungu ugomba kuba ari kuza muri ekipe ya APR Football Club. Amazina ye bamwita Nikolai Pantev, afite imyaka 24, akaba ari umunyabulgaria, akaba akina hagati mu kibuga, akaba afite agaciro k'100,000. urumva ko ari amafaranga atari make. APR Football Club era makuru akahari akavuga ko irimo iratagetinga uyu mumediateri kugira ngo aze kuba yafasha muri ekipe ya APR Football Club. Ni nkuko ikinyamakuru Transfer Movement cyabitangaje. Uyu muvandimwe witwa Nikolai Pantev bavuze ko APR FC iri gutagetinga umunyabulgaria ukina hagati mu kibuga nka nimero 8
urumva ni kuri wa mwanya wa Ruboneka Nicolas Pantev muri sama igiye kuza, aho azava muri Gaborone United yo muri Botswana aza muri ekipe ya APR Football Club ikina rwa BK Pro League. Umunyabulgaria ari kuri liste y'abakinnyi APR Football Club iri gushaka, mu gihe ubuyobozi bwa APR Football Club butegereje kuba bwabo buri kugerageza kuba bwamusinyisha igihe isoko rizaba rifunguye. Ku makuru menshi atandukanye, hari amaklub menshi agaragaje ko yifuza uyu mukinnyi, ndetse amwe mu maklub yamaze kuba asubmitinga offer yayo kugira ngo barebe ko basinyisha uno munya Bulgaria. Rero uyu mukinnyi uzwi nka Nedium Magnet azagaruka muri Bulgaria, aziho kuba ari umukinnyi ufite ubuhanga budasanzwe mu kugumana umupira ndetse no gutanga no gukinana na bagenzi be no mu gihe rero no kwaka baro igihe cyose ari gukina hagati mu kibuga. Bakaba bamwita Nicolas Pantev, imyaka 24, umunyabulgaria uri kuri liste y'abakinnyi ikipe ya APR Football Club iri gushaka. Uyu mugabo yaje muri Gabron azanywe n'umutoza n'ubundi w'umunyabulgaria utoza ekipe ya Gabron United, akaba bamwita Dimitar Pantev. Akaba rero yaramuzanye amuvanye iwabo n'iki byose. Ubu ngubu ari muri Gabron United, akaravutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu kwa 11/2021, n'ubundi nk'afite imyaka 25. Ubwo rero akaba ashobora gukina mu nimero 6 cyangwa se akaba yakina nka nimero 8, byose birashoboka. Uyu mugabo rero Afrika ko yayikinyemora 2017 yakinaga muri ekipe ya Chernomore, uzindi menya ari iwabo muri Bulgaria, yabatangije 19 ahava ajya muri Spartak Varna. Muri 2018 muri 2019 avamo ajya muri ekipe yitwa Brashik. 2021 ajya mu yitwa Sveti Kavista. 2022 ajya muri ekipe yitwa Vihren. 2022 n'ubundi still ni ikipe zo muri Bulgaria. Ahava ajya muri ekipe ya Victoria United muri Cameroon. Ahava ajya muri ekipe ya Volvo muri Bulgaria. 2023 nta kipe yari afite. 2024 2025 mu kwa 10 yabonye ikipe yitwa Devinya, mu gihe 2024 kinega ikitwe yitwa Bontev N Pazar, mu gihe 2025 takinega ikipe ya Gaborone United. Icyo nakubwira nuko aho hantu hose yahagiye yagiye ataguzwe, ntiyigeze bamugura. Nyine ni ama free transfers. Urabona ko ari umukinnyi utajya umara igihe kinini ahantu, n'umukinnyi akunda kuba ari gutembera cyane. Kuva 2017 muri sezo ya 2018 amaze gukina amakipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2017 amaze gukina amakipe 10. Urumva ko ntago kugira ngo amara ahantu mwaka biragoye, ndetse na contract ye muri ekipe ya Gaborone United ikaba izarangira ku itariki 3 z'ukwezi kwa 6 ejo bundi, kuko yari yasinye ku itariki 3 z'ukwa karindwi 2025. Akaba ari umukinnyi ukinisha ukuguru kw'ibumoso, akaba afite metero 1 na santimetero 83. Uyu mukinnyi yitwa rero Nicolas Pantev. Akaba amakuru atangazwa n'ikinyamakuru Transfer Movements itangaza ko uyu mugabo agiye kuba rwose ajoininga ekipe ya APR Football Club. Ubwo na APR Football Club urumva ubuyobozi burimo barakora ibyayo bwabaga kugira ngo barebe niba bagabona, ariko rero abantu bababeshya hamwe ngafite 25. Izwo wajya muri statistiques zitamuvugira ibare ko mbona igoye kuyibona.
biri kugaragara hano ariko ahantu yakoze ibitangaza sugira ngo si hamwe. Ahantu yakoze ibitangaza naho muri Botev Novi Pazar imikino icyiciro cya gatatu, nabwo imikino 21 yacyatsinda ibitego 4. Ragaragara ko rwose hano ngiye kuvuga ngo iki ni iki, ariko ni hatari. Akaba ari we mukinnyi wa APR Football Club rero irimo irashaka ahantu akinye imikino myinshi iri muri iyo kipe yitwa Botev Novi, imikino 20 batsinda ibitego 4. naho urumva ko ari zimwe mu mibare iteye ubwoba cyane, mu mibare ikomeye kuba APR Football Club yasinyisha uno mukinnyi. Gusa ubuyobozi bwa APR Football Club niba koko buri gutekereza gusinyisha umukinnyi, ndabibona mu buryo butandukanye. Nshobora kwibona mu buryo buvuga buti APR irashaka kuzana umukinnyi uzakurura abandi. Kurumva mugani niba babona ngo abazungu bari gukina muri shampiyona hariya, biroroshye kwa attracting undi muntu, ariko bata-attracting abantu bakomeye. Rezo umwe muvandimwe mu myaka wa 17 kugera 16 ubwo ni nk'imyaka 9 ukira mu makipe 10 nta hantu amara imyaka 2. Ariko ku mugabane nibwo nabonye inkuru zivuga ko no mukinnyi wo mu mediateur kipe ya APR Football Club irimo iramwifuza kuba yamusinyisha. Ubwo rero akaba ari uko ibintu bihagaze. Nikolai Pantev imyaka 25, APR Football Club irimo iramutagatinga. Reka turebe niba APR Football Club izamusinyisha, kuko urumva muri mediane hazavamo abakinnyi benshi, baramini bazavamo nde bose n'aba bakinnyi bagiye gusoza amasezerano naho ufite icyizere ko bazayongera baruboneka. Even abadoda bashobora kuzagenda n'ibiki byose. Nugutangira kureba kare isoko, urumva twamaze kuba turyinja nyuma ya derby, turaba turi mu bintu bijyanye n'isoko ry'igura n'igurishwa. Icyo zo gusabwa nyine n'ubundi nukumana nanjye kugira ngo byose birushaho kugenda bigenda neza, kuko transfer zo turazigarukaho n'umuba akipa ari yubaka saho go gakeya, muraza kuba mwumva. Cyo musabwa no kuba hafi mugasharinga ibi biganiro, mugakana ama subscribe mukagira gute, kuko transfer zo niba isoko ryatangiye kuvugwaho ibi ngibi kabaye, ubu twatangiye kwinjira mu igura n'igurishwa. Umuntu utarakana subscribe afite ikibazo gikomeye cyane. Umuntu utarakanda subscribe afite ikibazo gikomeye cyane. Icyo nkusaba no kumana nanjye ubundi byose bikarushaho kugenda bikugendekera neza 5 kuri 5. Nge nitwa Janvier Mukama, iyi ni Mukama Sports. Icyo bari ni kuvuga ngo umuntu utarakana subscribe afite ikibazo. Asigaye rero namwe ni mumbwire ukurikije ibyo mumvije kuri muvandimwe Nikolai Pantev wazanywe no mutoza ni Dimitar Pantev muri equipe ya Gaborone United. Ubwo birumvikana no munyabose n'abanya Bulgaria. Signing imeze gute muri equipe ya APR Football Club? Ntabwo ari amakuru atangajwe n'abanyarwanda tuvuga ngo wenda bari kwishakira injyawuro. Igitangazamakuru gikomeye gitangaza transfer za hano ku mugabane wa Afrika nyinshi cyane, nyinshi. Ubwo birumvikana biri gutangaza abatoza batandukanye, abakinnyi batandukanye. We bana transfer zo turaza kuba tuzigarukaho kabisa. Za mwebwe mugumane natwe, mutarakanda subscribe afite ikibazo gikomeye cyane. Aba bita ni ama transfer bihuha batandukanye n'abakipe, abatoza bagiye iki ebana. Mwebwe icyo musabwa nuko gumana natwe byose bikarushaho kugenda bigenda neza cyane. Ubwo nuko niba Nikolai Pantev aza muri equipe ya APR Football Club, cyangwa se ari amatwista ari biri kuvugwa gutya gusa, ariko APR Football Club ari muri direction nziza yo kubaka profile ya club kuruta kuba ari kubaka equipe. Ibyo ngibyo nibwo buryo ngiye mbitekerezamo. Rero mukomeza mugire ibihe byiza, tuzegura amani makuru yacu atahanye. Nitwa Janvier Mukama, iyi ni Mukama Sports. Imana ikomeze ibarinde.